Hello, kay Reverend Kapkan Mang Hatlang ZBCM Tulsa Porpi Senior Pastor Kaseblay Takhi in ZBCM Tulsa Minto Porpi Pentun Kumli Jingita Tua sunga pasyanungom piin haksan na tuhual pi ino khang na pasyanungom kalsuan pina angwal zo pina tun kumli jinghia kumli sunga pasyan nalam dang tampi ahoy lam pang vive pasyan kalsuan pi mana tua pasyan tu lungdam ko na pasyan min palmasaing kay mi mal to kisay na chileng abesa kum khatwalay na chinain gimpeu ma ay jongin pasyanin hongnung tasak tete si na chileng jong kagen jel ma bangana thumbei libe bangana sikinta ai jong en pasien in de na khat nei na ama nungta ai manin eite nungta ya inun ta man pasien na sem te i na te chi ding na tu ni chang ting nun ta sa man khalung dam nya thi to khit chang na por pi mi te nak pitan lung dam pasien in nya tina khang no ten jong pasien in nya kha to kidim to ni na to bang pasien por pi ongom sak man na nak pitan lung daming chi jong to ni na ka khitui ma to lung dam na pulang no ming to ni na mang bat na khasian na hi zen lo lung dam na khitui man pasien min phating to pek tham lo na mai lama jong pasienin lamen na tamping pia pasien kalson pi dei manin kum li chang kalson pi pasienin na mai lama tampi tak kalson pi lai dinga ama na sem na lam dang tem mudinga eite I phatom na ni hilo na pasien ga ma dinga akipol khom biang na ki kalson khom pol pi kine manina hi pol pin pasien ading in nung tang ya ta kalson dingi chi kalamen na le katungen na hiya kalungdam na pe ni mimal kim to pan thupang peta hen amen.